Siyabingelelwa sonke ngegama elihle lomfelo wethu uJesu. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu osipha amathuba onke ekuphileni. Siyananzelela isikhathi esiphila kuso, kuqakathekile ukuthi sibise phambi kokuphila kwethu indlela okumele siyifunde silandele njengabantu njengomhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi umhlaba lo, uplanet Earth, yi-project enkulu kaThixo. Yona leyi ku-agenda yakhe, kuma-items akhe kalali every day, every second. uNkulunkulu phakathi komsebenzi omkhulu omangalisayo. Kuyisifiso sakhe esihle nxa ephakathi komzamo wokuncedisana labantu ukuthi abantu bathole insindiso yabo. Laba abantu basabele bamamukele uThixo. Bengamikhatshana, ngiyanxusa ngaleyi imini sonke esilaleleyo bathandekayo. Isifiso sikaNkulunkulu ukuthi sihlangane la etafuleni, sizwe ukuthi yena usinikeza mkhumbulo bani, siuhlaziye sikhulumisane laye. Kube sokusiba lamathuba ke amahle ukuthi sikhethe. Nxa sisungula wona lo msebenzi, vumani sibe lokukhuleka. Babothandekayo osezulwini, siyakubonga ngamathuba wonke owanikeza wona lo umhlaba. Amathuba esesekhona kusathiwa kunamuhla, sicela ukukhetha kuhle. Sicela umuntu munye ngamunye nxa sizakukhuluma lokho ozaba lethuba elihle lesibusiso sokuzwa lokho, umncedise umpha amandla okukhetha abesebambelela enkosini lapho kulokuphila khona. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga abathandekayo. Vumani ngiveze phakathi kwethu isihloko sethu sithi khona akulanto entsha ngaphansi kwelanga. Akulanto entsha ngaphansi kwelanga. Ngiveza lokhu ngikhangele umtshumayeli 1 ivesi ngu9 kusiya ku10. Yena uyaveza ke lapha umntaka David uSolomon inkosi yakoJuda. Uveza ethi khona okwake kwaba khona kuza kubuya kube khona, lokwake kwenziwa kuza kubuya kwenziwe, kakukho okutsha ngaphansi kwelanga. Ilizwi lenkosi leli. Konke okwenzakala ngaphansi kokuphila akulanto entsha. Vumani ukuthi nguthathe khonokho ngiveze ukuthi phansi kwaleyo ndaba ndinyana sithi thina indlela zimbili kuzafanele sikhethe ukuthi siye empumalanga kumbe siya entshonalanga. Kodwa indlela zimbili, lokhu yimeko ekhona ekuphileni kwethu njengabantu. Akulanto ezatshintsha, kuhlala kunjalo kusukisela ekuqaliseni kuze kube sekupheleni. Kuyahlala kule moyo naleyi embili, indlela ezimbili. So uNkulunkulu kasiphathise nxa ungakhangela umuntu ephakathi komango, ngalayelwa umango, abesekuthi ekulayelweni kwakhe angasananzeleli ukuthi lwana olayelayo ubekile ukuthi kule junction phambili kumbe umehluko lapho indlela ezehlukana khona. Nxa ufika ku junction njengomuntu ohambayo uthwala nzima kakhulu. Kuzamele ukuthi nxa usuthwele nzima kanjalo udinge zonke indlela, udinga abantu abaseduze, udinge yonke imizamo ongayenza ukuthi ungaqondi indlela engayisiyo lapho ufuna ukuya khona. Kunjalo ke lasekuphileni. Akumelanga ke njengabantu siphile sengazathi nje zinyamazana ezingaziyo lapho eziyakhona. Umuntu wonke uyaphiwa amandla lamathuba ukuthi nxa ephila lapha emhlabeni zikhona ke inkulumo kumbe indlela kumbe amathuba azivezayo abeseletha ukuthi abe mabili phambi komuntu wonke. Kuzamela ke umuntu abe lethuba lokukhetha indlela eyiyo emusa lapho afisa ukuya khona. Ungakhangela ku Matthew chapter 7 ivesi ngu13 kusiya ku14, uJesu uyancenga uthi ngenani ngesango elincane, balutshwana balifumanayo leli sango, njalo leli sango lapho liyakhona liqondisa abantu ekuphileni okunaphakade. Kuzokuza futhi aphinde athi ikhona kodwa indlela ebanzi kakhulu, abanengi bayangena nje bengakhathalekile benganakanga lutho, kodwa isiphetho sayo le indlela leyi iya ekubhujisweni. Khonoko kutshe kusincedise ukunanzelela ukuthi kumele njengabantu siphile sikwazi ukuthi kumele sikhethe. Akulanto ephonga ukuhanjwa nje, akulampilo ephonga ukuphilwa nje, kuzafanele sikhethe. uDeuteronomy chapter 30 ivesi ngu19, uMoses uyamemezela uthi khona namuhla ngiyabiza izulu lomhlaba ukufakaza ngani ukuthi ngibekile phambi kwenu ukuphila lokufa, isibusiso lesiqalekiso. Ngakho ke khethani ukuphila ukuba liphile lina lenzalo yenu.
Siyananzelela lapha ukuthi uThixo itheme yakhe vele ukusukusela kuGenesis uzebamba kuSambulo uyabe lokho eletha imumo eveza ukuthi ekucineni umuntu kuzamele akhethe ukuthi uye entshonalanga kumbe uya empumalanga, uye kulungeni yini kumbe uye bubini, uye kuphileni yini kumbe uya ekufeni. Nansi isifiso saphakade senkosi ukuthi nxa umlimu evumile ukuthi saphila asikhetheni ukuphila ngoba yena uyasinikeza. Sizathinta indaba yethu ke ngamafitshane ngale usuku lwanamhlanje sikhangele kuGenesis chapter 4. KuGenesis chapter 1 uThixo uyadala, Genesis chapter 2 indalo laphana iyakhulunywa ukuthi kwavela njani isimo somhlaba. Chapter 3 indaba ebuhlungu kakhulu yaba recorded yabhalwa encwadini yenkosi, umuntu esona, umuntu esiwa. Verse 15 ka chapter 3 uThixo wathi waveza icebo lesiphambano, ngalelo cebo lesiphambano kwathi kwavela ukuthi ekukhetheni lapha sinanzelele lokhu indlela yabantu abalungileyo isitha sizayima silwe silwisane labantu abalungileyo. Namkuyana phela inyoka lenzalo yowesifazana kuzalwa kulwela ukuthi why lwana ekhethe ukulunga, yena isitha sifisa ukuthi abantu balahlwe. Siyabona lapha kuGenesis chapter 4 uNkulunkulu usibekela indaba kaAdam lo Eve besiba labantwana ababili uKain lo Abel. Nxa siphiwa le indaba leyo uNkulunkulu avumele ukuthi indaba le ibekwe ngokusinda kwayo injalo. Siphiwa lapha umfanekiso kumbe siphiwa lapha indaba esivezela ukuthi abantu bonke baphiwe amathuba okukhetha. uKain uyakhetha, uAbela uyakhetha, kodwa bonke uThixo ngoAdam lo Eve abazali babo babe banikezile ithuba lokuthi babafundise ukuthi phambi kwenkosi kuphilwa njani. Nxa beza yakhonza uNkulunkulu kumele bahambe njani. Nxa bezafisa ukuthi indaba zabo, izenzo zabo bathethelele babuyisane loNkulunkulu, konke lokhana babe kuphiwe abazali babe bafundisile besukusela bekhula. Sebekhulile nanka amajaha, good news, bonke abafana laba ukufunda kwabo benelisa ukuthi umuntu ngomuntu abe le trade yakhe umbabe lo msebenzi owenzayo. uKain waseba ngumuntu olimayo, uAbela laye waseba ngumuntu okhangela izinyamazana. Bonke bakhula befundisekile laba bantwana. Bathe kukhuleni kwabo babesiza phambi kwenkosi bezozinikela nxa befuna ukuthethelelwa izono bezinikele laphana. Yayikhona indlela yokuthi bathethelelwe izono. Kuzokuba khona futhi indlela yokuthi bangaletha okuhlukeneyo phambi kwenkosi okunjengokuthi izithelo zakuqala zazilethwa bekufundisile konke lokho. Yani indlela yenkosi kuMahubo chapter 77 iverse 13 ethi yona inkosi indlela zakho zingcwele, ngesilungu ithi khona the way of the Lord is in the sanctuary. So indlela yenkosi yayicacisiwe beyazi bekhula. Thina nxa sesibethelwa lapha eBhayibhelini silethelwa just a picture ukuthi sikwazi njengabantu ukuthi abantu balethuba, bale freedom of choice, balokukhetha, baphiwe ilungelo lokuthi bakhethe ngendlela abamukela ngayo izinto, ngendlela abafuna ngayo. Sitsho sifunde kuAdam lo Eve abantwana kwakumele ukuthi bayifunde indlela le ukuthi abantu singakhetha indlela yokuqilwa inyoka ilomvuzo wayo, njalo futhi singakhetha ukulalela uNkulunkulu kulomvuzo wakho. Babe kuphiwe konke lokhana. Nansi picture lapha umfanekiso esiuphiwayo. uKain kwelinye ilanga enze kuhle lo Abela basiveze phambi kwenkosi basiya enkonzweni echurch. Nxa besiya echurch befika laphana uNkulunkulu wayebaphili ukuthi nxa lisiza lizoyenza umnikelo womhlatshelo nanko kumele likwenze, nanko kumele kukwenze. Lo mnikelo wawusiza kuyikuthi kumele kuchitheke igazi ngoba yikuthethelelwa kwesono. Yayindlela yokusindiswa komuntu kusukusela emandulo le uzuyefika uJesu esifa esiphambanweni. Babevele bephiwe kungumfanekiso lokuba kulandele kunjalo. Kwafika ke uKain uthe sekhulile njengobhuti omdala, yena wasebenzisa imicabango yakhe lengqondo yakhe, wasebona ukuthi hayi mina phela ngaza phambi kwenkosi ngile yami indlela la iyamkelekile. uAbela laye wasebenzise yakhe nampana phambi kwenkosi besima. Good news, bathi basifundise isifundo sokuthi njengomuntu nxa kumele sibe ngabantu kuhle emhlabeni kumele sibe lethuba lokuya phambi kwenkosi. Ngitsho nginxuse kungenzakala kulabantu abangathandiyo ukuya phambi kwenkosi. Nanko ezwini lenkosi uThixo uyahlonipha abantu abaya phambi kwakhe. Number 2,
uNkulunkulu ukhangelela ukuthi ekuphileni silandele lokhu esikufundisiweyo. Number 3, nxa uNkulunkulu esifundisile uchasitshengise ukuthi yena nxa siza kuye ulendlela esiza ngayo kuye. Asiphonga ukuhamba nje loba ngayiphi indlela. Abantu khonokho ekuphileni sizabona ekucineni uThixo esithi hambani lapha elisebenzela khona angilazanga. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi sokungenzakala ukuthi ekuphileni siyavumela masinya ukucabanga kwethu lokunanzelela kwethu sibe sesikufaka endaweni kaNkulunkulu, sibe sesibone ngazana uNkulunkulu engakhonza ngendlela leyo lathi esibone ngazana yayenza. But ngicela ukuveza ngale imini ngaleli thuba ukuthi uNkulunkulu ulendlela akhonzwa ngayo. Nampana ke amajaha laphana nxa bezinikela phambi kaNkulunkulu kuthiwa khona uAbel wenza umhlatshelo wakhe i-altar lakhe, thatha inyamazana yakhe engelasici njengokutsho kwezwi lenkosi, yabekwa laphana. Nxa eseyibekile laphana wayibulala, nxa eseyibulele laphana evumile izono zakhe wayiphanyeka phezu kwe-altar. uKhayen laye wabe siyathatha imbhida yakhe kumbe ikhabishi ayekulimile wakuletha phambi kwenkosi laphana. Right, into engithandileyo ukuthi bonke beza phambi kwenkosi, but nxa besiza phambi kwenkosi ababuyi belengqondo yenkosi bonke efananayo. Khonokho kutshe kusinikeze ukuthi sile problem nxa uNkulunkulu ekuletha lokho kutshe kusinikeze ukuthi kuyingozi ukuza phambi kwenkosi siletha thina esikucabangayo. Nangiyana uKhayen laphana uNkulunkulu nxa eselethile umnikelo wakhe uThixo sezulwini awukhangele umnikelo wakhe, akhangele uAbel. uAbel asewubekile umnikelo wakhe, wayelinda, kwakuzamele balinde impendulo evela ezulwini. So uNkulunkulu kwakuzamele athumele umlilo ovela ezulwini ufike uchise umhlatshelo lwana. Now kuthiwa khona nxa belokhe belindile kweza umlilo wachisa umhlatshelo kaAbela laphana. Nxa usuchisa umhlatshelo kaAbela, uAbela wabe sibakwazi ukuthi ukuza kwakhe phambi kwenkosi sokwamukelekile. Nangiyana laphana ke uKhayen kwathulisa the whole day, nothing, kwangabi lolutho, kwamdanisa kakhulu. So kumdanisile kulokuthi ahamba elungisisa, umna wakhe wamtshela futhi lungisa lapha, ulungise kanje kanje kanje, yena wangalaleli. Now siyasibona isiphetho sangikhona, wabesuka uKhayen ngokudana okukhulu. Ukudana kwabe kuzalwa kuye inzondo, sokuzale inzondo wabeqalisa ukuthi abe nemicabango engayisiyo. Wayilinda imicabango lena wayiyekela yakhula kuye. Ubuhlungu bempilo wagcwala yizo zonke izinto zenkanuko yenyama, zanda wahlanyela inhlanyelo engayisiyo engqondweni yakhe. Nanko kumele sikuthathe lapha ukuthi akula muntu oza phambi kwenkosi oza kwehleka ukwamukeliswa. uNkulunkulu uyaveza lapha kuKhayen kuverse 6 lapha uthi kodwa uba ungenzi kuhle isono siyakucathamela ngasemnyango sikunxwanele kodwa umele ukusibusa. Uyakhuluma futhi inkosi laphana uthi kathi Khayen, kambe nxa ungenza kuhle ngeke wamukeleke yini? Ngitsho ngiveze lokhu, singenza kuhle inkosi iyasamukela, kodwa singenza hathi ngendlela yenkosi vele nankuyana laphana sesikubekele uKhayen wakuzama kazangamukelwe. uNkulunkulu is so particular. uNkulunkulu uyafuna ukuthi kulandelwe lokho kumele kulandelwe nxa sizeza phambi kwakhe. Abantu abanengi ekuphileni balendlela zabo, bayafaka imicabango yabo endleleni yenkonzo yenkosi. Babusisiwe abazathe kuphileni nxa bephila badedele lokho inkosi ekukhulumayo, bakulandele loba kungenzi ingqondo. Babusisiwe ke abanjalo. uNkulunkulu kasiphathise ke ekuphileni sifunde ukukhetha njengendlela kaAbel, ingabi nzima kodwa indlela yenkosi. Kasiphathise uNkulunkulu ekuphileni. uKhayen ayehluleka ukunanzelela. uPaul uyasikhuthaza lapha ku 1 Corinthians chapter 9 indinyana ngu27 uthi yena lo mzimba ngiyawudinda ngiwuhlukumeze ukwenzela ukuthi nxa sokuphela isikhathi ngingalahlwa ngoba ngenzile intando yenkosi, kumele ngiwudinde. Manje uKhayen kazange azinikeze ithuba lokuthi alwisane lo mzimba wakhe wamtshela ukuthi ayenze ukuphikisana lenkosi. Nanku njengabalaleli asifundeni ukuthi singezwe ngazani impilo zethu ukubona kwethu sokuphikisana loNkulunkulu, asilwisaneni lakho, sikudinde, sikubeke phansi, sizinikele enkosini. Ngiyafunda lapha kuJakobe chapter 4, uJakobe chapter 4 iverse ngu7 ithi bazalwane, ithi yona lapha uverse 7, ngakho ke zehliseleni kuNkulunkulu, lwanini lo Sathane, mkhona eza kulibalekela.
Right, very simple kulula lokhu. Nxa sokulento engani melana loNkulunkulu isiza phakathi kwethu engqondweni kumbe enhlizweni asifundeni ukuzehlisela ngaphansi kwenkosi. Aveze lapha futhi uPaul kwabase Efeso. uEfeso chapter 4 iverse ngu27 uthi yena lapha ningamnikezi uSathane ithuba. Siyaxwayiswa ke lapha ekuphileni. uKayini wayephiwe ukwazi ukuthi le ndlela kayilunganga kodwa yena waqinisela ekwenzeni ongayisikho. Ngiyanxusa ngale imini ngaleli thuba singamnikezi uSathane ithuba. Now nanko kunye laphana uNkulunkulu uyamkhangela uKayini azama kumlandelela ahlanganela eKayini kathi indaba yakho iminjani kodwa yena uKayini wangafuni ukukunaka khonokhiyana. uNkulunkulu wayezama ukuthi angenele uKayini engakafikelwa yikubhubha angenele amnqande wamnikeza ichance kodwa uKayini waqhubekisela phambili wabe siyacabanga ukubulala umna wakhe. Safika isikhathi wamthatha umna wakhe wamnxusa wamqambela amanga ukuthi asambe egangeni sokungani into enhle. Umna wakhe engazi ukufihlakala kokungazi ukungazi kufana lokufa batsho njalo abadala. Ngabe uKayini ngabe Abela wayekubonile ekwazi wayengasoze avume kodwa ke ngokungazi nansiyana indlela kaAbela siyayibona uNkulunkulu yavumela ngenhlakanipho yakhe wabe sifa umntana wakhe. Kumele amlwele kumele amvikele. Umhlaba wonke okhangeleyo wasala umangele ukuthi kato kaNkulunkulu uyabe felani yena uNkulunkulu ephila. Imbuzo esingaba la ekuphileni kwesinye isikhathi uNkulunkulu kuyenze ngazathi sethule kodwa yena engathulanga. Kasiphathise uNkulunkulu sikubambe khona ukuthi uKayini uAbela nxa esifa kakuthi ukuthi uNkulunkulu uzithulele. uNkulunkulu kulento afisa ukuthi ayilandelele. Uyanikeza uKayini ithuba. Now ngicela ukuveza lokho ekuphileni wonke umuntu uzaphiwa a test. Uzaphiwa ithuba lokuhlolwa. Nangu uKayini wahlolwa nangu Abela wahlolwa. Kwatholakala uAbela esamkeleka uKayini wangamukeleki. Now uNkulunkulu nxa emlandelela uKayini uzama ukuthi ambonise ngoba wayesembonile ukuthi engqondweni yakhe sezafuna ukuyabulala umna wakhe amzondele ngalesi senzo. Nanku okubuhlungu ngale impilo uNkulunkulu wayesazi ekubonile kusukisela ekuqaliseni kusiya ekuphetheni kwempilo kaKayini wafisa ukuthi abe lendlela zokungenela. uNkulunkulu yena owaziyo ikusasa ingakafiki amandla akhe lesimo sakhe sokwazi khonokho kasimenzanga walwisana loKayini wambonisa kuphela ngoba uKayini ulelungelo lokukhetha ule freedom of choice. Umuntu wonke singaze sibe sikhangelene ekuphileni sihamba ndawonye siphila ndawonye abantu bayaphiwa amathuba okukhetha umuntu munye ngamunye. Akula muntu ozayenza into angayazi ukuthi uyenza njani. uNkulunkulu kasiphathise singafuzi indlela kaKayini kodwa sifuze indlela kaAbela. Yena uKayini owazibonakalisayo wazenza umuntu ongenza ulutho yena yedwa engazinikelanga kuNkulunkulu. Partial obedience ukulalela okuncane phambi kaNkulunkulu akusenzi isindiswe. Asivumeleni ukufana loAbela owakwanisa ukuthi ayeyame kuNkulunkulu alandele indlela yenkosi alungise yonke into uNkulunkulu ayemfuna ukuthi ayilungise. uKayini yena ke wayephiwa amathuba wasebenzisa ngeyakhe indlela. Bonke phambi kwenkosi babefanana beyizoni. Bonke phambi kwenkosi phandle babefanana ngoba beza kodwa behlukaniswa izinto eziningi kakhulu ezinjengokuthi uAbela wayithemba inkosi wakholwa abesesithi yena uNkulunkulu kuHebrew chapter 11 verse 4 ngokukholwa uAbela wamlalela uNkulunkulu wenza lokho okulungele ukuthi asindiseke. Kodwa uKayini wangayilandela indlela yenkosi. uNkulunkulu kasiphathise ke sifunde ukulandela ukuthi uNkulunkulu kumele senze lokho asipha khona. Indlela yenkosi isobala. uThixo uthi yena kuJohn chapter 14 verse 6 mina ngindlela lokuphila leqiniso. Ngindlela lokuphila leqiniso utsho njalo uNkulunkulu. So uNkulunkulu lendlela yakhe. Ngale kumahubo uDavid isikhulumile wathi the way of the Lord is in the sanctuary. Indlela yenkosi isethabanekeleni likaNkulunkulu. So uNkulunkulu lendlela yakhe. Banengi kakhulu abazama ukusebenzisa indlela zabo kwabehlula ekuphileni. Ngiyanxusa ukuthi singayeyami ekucabangeni kwethu. Indlela yenkosi ibekiwe asifundeni silandele. uNkulunkulu uyazinikela ukwehla abesezingeni
elungeni lokuncedisana labantu, right, singaphikisani laye, singamelani laye uNkulunkulu. Kubuhlungu kakhulu ukuthi ngemva kokuthi uNkulunkulu sezamile imizamo yakhe, kungani yawela phansi ngoba nangu uKayini wagcina esekhethile indlela yakhe singayilandelela. Umhlaba waqalisa ukuba mubi kakhulu ngenxa yokukhetha kaKayini. Labantu abake baqalisa ukuba lezithembo ngenxa yokukhetha kwakhe. Kwaqalisa ukuba labantu ababi kakhulu uNkulunkulu wazi wathi umoya wami usekuhlala emhlabeni ngenxa yokukhetha kwakhe uKayini. Kodwa uNkulunkulu siyambonga kwagcina kuzalwa omunye umntwana owama wathatha indawo kaAbela waba ngumntwana olalelayo. Ngalezo nsuku abantu baqalisa ukumkhonza uNkulunkulu. Ngikhuluma ngoSeth. uSeth inzalo yakhe ezala uEnosi kusehla kusiyale waba lenzalo elalela uNkulunkulu. uNkulunkulu kasenzele kuhle ekuphileni. Yena uNkulunkulu olamandla oyenza akufunayo uyayekela izinto zenzakale ngendlela yena ayikhangeleleyo. Singakhangela kuDaniel chapter 4 iverse ngu-35 ekhuluma loNebukadnezar ukuthi uNkulunkulu uyangena ekuphileni kwabantu enzena njengalokhu akufisayo. So uNkulunkulu singaze sizame ukumbuza ukuthi kathi ukwenzeleni. He has that sovereignty. Uyazenzela intando yakhe. Ulelungelo lokuthi ayenze akufunayo phambi kwethu. Bonke abakhile emhlabeni bachaywa ize uyenza akuthandayo ebandleni laphezulu. Lakho kakho ongamvimbela isandla sakhe. Siyakubonga lokho. Abantu ngakuzamela abasindiswe bazasindiswa ngenxa yokuthi bavumile ukwenza lokhu uNkulunkulu akuthandayo. uNkulunkulu engenza isenzo akula muntu ongambuza ulelungelo lakhe. Ule independent will uyazenzela akufunayo. Kodwa khonokho kakumenzi uNkulunkulu asiforce kumbe asifuqe ukwenza yena thina abe kufuna yena lanxa thina singafuni. uNkulunkulu uyahlonipha izenzo zethu. uMakhubo 135 iverse ngu6 konke inkosi ekuthandayo iyakwenza ezulwini lasemhlabeni lasolwandle iqhubeka isiya phambili kanjalo. Uyaveza kena uThixo ukuthi ukwazi kwakhe ikusasa yethu uyayazi ukuthi minjani. Kodwa uThixo kalawa amandla ukuthi angene ayifuqeni ikusasa yethu ngendlela ephikisana lathi. Uyahlonipha ukukhetha kwethu. Nanti ithuba elihle ekuphileni komhlaba. uNkulunkulu kasoze asiforce. Ngenxa yani uSathane vele wathi esuka ezulwini ehlamuka wayesithi uNkulunkulu lolunya, uNkulunkulu ufuna ukukhonza yena. So wayengumuntu amsolayo accuser emenza ukuthi abe uNkulunkulu ophikwayo. So uNkulunkulu is very careful. Uyananzelela kakhulu. Akula muntu azamforce. Uzahlonipha amathuba okukhetha umuntu munye ngamunye. Singakhangela ezwini lenkosi kuRoma chapter 8 uNkulunkulu uyaveza lapho ukuthi umisile amathuba ukuthi asindise abantu bonke emhlabeni. Singakhangela ku1 Timothy chapter 2 iverse ngu4 kuthiwa khona uNkulunkulu umisile isikhathi sokuthi abantu bonke baza kumele abasindiswe. Sikhangele futhi kuPeter wesibili chapter 3 verse ngu9 uNkulunkulu njalo futhi uthi yena kafisi kube lo muntu ozalahleka. Ngamanye amazwi ulethuba elihle lokuthi abantu bonke basindiswe uThixo. Amathuba wona lo uyawasebenzela efisa ukuthi umuntu wonke kasindiswe. John chapter 3 verse 16 uthi khona uThixo walithanda ilizwe langaka wanikela indodana yakhe ukuthi lo okholwayo angabhubhi abe lokuphila okulaphakade. Ungafunda uNkulunkulu uyabeka ukuthi khona umuntu lelungelo lokuthi akhethe lokho akufunayo. Right, singakhangela kuRoma chapter 9 iverse ngu13 iyaveza lapha uThixo ukuthi uJakobe ngiyamthanda kodwa uEsau ngiyamzonda. So kungani kuthiwa uNkulunkulu uthi yena uyakhetha uJakobe uyazonda uEsau. Kakunjalo bathandekayo. uNkulunkulu nxa esithi uJakobe ngiyamthanda wayeveza indlela yokuthunywa kukaJakobe lenzalo yakhe. Inzalo kaEsau yayingathumeki yayingamthembi uNkulunkulu. That's why uNkulunkulu eyizonda esithi ngiyayizonda. Ukuzonda laphana yikho kuzonda kwethu lokhana okunyanya umuntu hayi kungayithandi kwakuvezayo uThixo. Kasiphathise uNkulunkulu emathubeni wonke indlela zethu zikawukeleke hayi zizondakale phambi kwenkosi yethu. Siyabonga uNkulunkulu kasiphathise. Nanku engifisa sikubambe emathubeni siphila every day. Abantu baphiwa amathuba okukhetha. Nanti ithuba elihle ngiyafisa ukuthi mina lawe sifunde ukukhetha indlela efana lekaAbela. uNkulunkulu esiphila amathuba asiwasebenziseni. Kasoze ayenze lutho olungasoze lusincedise njalo kasoze asiforce ukuthi senze thina yena akufunayo. Uyasinikeza amandla okukhetha. Siwaphila amathuba every day, every time. uNkulunkulu siphile ithuba lokukhetha. Inkosi kayisiphathise ekukhetheni kwethu. Siyabonga.